which may be directly or Dr. Mugaya Henry orukuru by'amatungo mu district ya Rubiza simira ba ripple effects n'aba mastercard okwegesa eminyeto kutungura by'emikono no kuhanga w'emirimo. Eki program eminyeto kubegesa ekyokukora ekikwatine n'okwesente z'amate. So mu district ya Rubiza program eyambere eminyeto mingi munonga. Ogwashabira abazire okwikiriza eminyeto kwejunisa amataka gaabo okwetungura n'okwega emyuga. Konka ekizibu kyetwine n'eminyeto eri omuri Rubirizi wariho eminyeto ebasomise for example kwemesa amatungo konka bo tibakitiiremu amaani basamu bayegendera omu myanya eyindi kandi babire babahire na kits ninga ebintu ebikubayamba kwemesa nk'amatungo aga. So aho kuba kutambuza kuyikomba customer banje bumwe n'ibiteganisa usanga utiremu cost nyingi ningasho kwirema konko muri byona nizima munonga ripple effect ekorire munonga omagara ganje kandi ekampetara ripple effect ekanyegesa okukola value addition aha bintu binabire ninkora yanyegesa kongera value omumate hargamu yogati na namajita yanyegera no gukora value feed za animals ntukola hair silage. Lilian Nyamwija owabira takagera gacho kora simira ba ripple effects okumuha sente z'entandikwa kandi muri mutakwekunda takayikiriza muko murema konka effect yarize kwisha yatmanza yatwezesa ukwekunda yatwayo kwenyuma yateka aha abandi bantu bashomerere kuba bari batwara umunyanya mirungi batwara umufamu sikuruzi batwegesa gukora za bizinesi anyowe nkanye nayigayo confectionery. Omuganda mu district ya Bushenyi abantu bamwe beterire nduro wa mukuru w'ihanga okubanwe yayetahira mu nshonga zone zibiro mu bururu bwa NRM bumazire kuterwa okureba ngo yagarukana abanya-Uganda batakiti na haba babire nibabuteza ababehireye empapura zo kugaruka hantebe zitari zimwe na zimwe kwesimba mu district ya Bushenyi batine kibina ndu w'ihanga oyije oshehi buri district oyete barutani ngo ofisa bakarya sente babuza abantu kufa kwabura tango odoi nuwasisire kibina to kwiyaho bya mukama nyoni gamba ko mukikuru buzima kare katango doyi aziniza ki nyowe kiyisha obururu bwaje bakanga kubutera bakwate namba z'abatezi b'ubururu bazongeza higuru munonga so nibyinje bururu bukabutari free and fair nicyo cyantwira mu tribunal karoya kandi ro yaratushimisa amateka kanta kubasa kureba okwenda amateka mu bintu bimwe byatwire President Museveni urukumo rwenda cyane nakuzo mu gishaka no kwibaka ko karu bakakibaka. Bwa nyuma y'ibyo Nicolas Ndiyakera arundi n'abanyabushenyi shaka municipality yabashabuko babamwe bakakwata abantu babatoma basi babihayi babihiri bakwata sente nyamwingi batinisiriza abantu bajubira abantu bitutera karura konka ebyo byona nagira nto mu izina rya Yesu katize kusima abanyabushenyi shaka municipality ahabwo kubananye kandi ekindi ndukubagambira ngo nkiri nimwe ombintu byentunguka namwe nitwija no mukaruru ka independent mbwenu ninyenda kutangaza buryo umwe ngwe kindesire independent kugira ngo nimpakanisa ekibeina kureka no kugira ngo ebikorwa ombwire bwa primaries itwe nk'abantu tukubyikirizamu kandi icyo kiresire nijanke independent wihanga chairman w'ikibina akakarura akakwa kwita ka primaries kari gutumwe twesinga umurundo kumwe akano burete ntaro nyingi bureta nko kuyomba bureta nko butikirizangana kandi butwarana time y'abantu. Obururu bwa MP obw'ebendera ya NRM bukaterwa 2018 by'ukwezi kwa mushanjo mwaka ogwo bwakoratirwa bwa chairman bwa district na ba kansara babo aye bamwe bayezombwitire bakagaruka batine kibina ngo baramurwe box. Gashakwa Aneta Gangwa na Ben Muhozi.